Abasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026. Umuvugabutumwa arakekwaho kwica uruhinja rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yateye inda. Umwana w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko yabyaye umwana w'umuhungu, nyuma uwo mwana w'iminsi 6 asangwa ku buriri yapfuye, hakekwa ko yaba yarishwe n'umuvugabutumwa witwa Mahoro Florien wamureraga, akawe nawe wamuteye iyo nda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rushubi mu kagari ka Kagomasi mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba kuwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026. Umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa avuga ko yababajwe no kuba yarizeye Mahoro Florien akamuha umwana ngo amumurerere. Ubuzima bwari bumugoye mu bihe bya COVID-19 nk'umuntu w'umunyamasengesho ho kumuha uburere, ahubwo ari we umwicira ubuzima akamutera inda. Ukekwaho gutera iyi nda uyu mwana w'umukobwa yaregaga no kwica uwo yabyaye, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gashora mu karere ka Bugesera mu gihe iperereza rigikomeje.